یا د بدای جواب په بد باندې بد دی خ اخلاق لکا خوشاک د تنده ورکا دا متل دی خلق لادهم بلادا خود د جبی مرهم پوری پپر هر و د انګور پشان تبوت بې چا مشنو دم بلتور کوبوتی پسرکار د مخلوق تکلیف چویني دورا دی شپرا خور پی د آرام راحت صدرکا آفرین بپتا وائی خٹکمو پا انصاف دی خوک شیرتا ہے نظر کا ہے ظالم مد شلا سنا ظالم مد شلا سنا پگنو رنگ رنگ قد قرآن کا آیاتنا ہے پگنو رنگ رنگ قد قرآن کا آیاتنا ہے داستی خونکڑی مسلمان پوینو رنگ رنگ قد قرآن کا آیاتنا ہے داستی خونکڑی مسلمان پوینو رنگ رنگ قد قرآن کا آیاتنا ہے چی بی گناہ دردوی درنا پوینو رنگ رنگ قد قرآن کا آیاتنا ہے ظالم ماد شلا سنا پوینو رنگ رنگ قد قرآن کا آیاتنا آگا دینی کلی قلدوا پوینو رنگ رنگ قد قرآن کا آیاتنا آگا دینی او دا سے آگا قرآن عظیم اس ہم موجود دے پکم چی پجامع اظہر کے دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وینی پرتی دی آگا تاریخ اوم لاجون دے دے اس زمان بازی ملگری جلسی جلسو نکی خداغی اس ضرورت پاتے نشو آو دا تاریخ لاجون دے دے دا بروان دے دا قرآن عظیم پپانو با خامخا دا طالبان و غیرتیان و شہداو وینی خامخا پرتی او دا وینی اخیر کی بیارنگ ہوئی قتل حسین اصل میں قتل یزید ہے اسلام زندہ ہے ہر کربلا کے بعد نوزک مادی کی ویلی دی اوزر قرآننا شیدان شو فوینو رنگ رنگ تد قرآن کا آیاتنا الوان الوان یشو حرفنا فوینو رنگ رنگ تد قرآن کا آیاتنا ظالم ماد شلا سنا فوینو رنگ رنگ تد قرآن کا آیاتنا پا انڈیا کی یو کافری فوینو رنگ رنگ تد قرآن کا آیاتنا نکوی دا غشان کارونا فوینو رنگ رنگ تد قرآن کا آیاتنا دلال مسجد درو دیوار فوینو رنگ رنگ تد قرآن کا آیاتنا جلال مسجد درو دیوار فوینو رنگ رنگ تد قرآن کا آیاتنا پٹر حسرت کی آوازنا فوینو رنگ رنگ تد قرآن کا آیاتنا غادی صاحبہ خپنشی فوینو رنگ رنگ تد قرآن کا آیاتنا